Message dem me kwa share guru je wo be chup ka kaiden. Kaiden take rwai ni tungwan ti shalat. Katan kien take chuang tin, katan kien take dwartin. But mamanan la chuan de ba kam je, bamanan la dwara ba la te ba. Manan la dwar kaiden rei rwai ta kon dia la kon shalat. Wo jiran mi take mi sigui ka fati, siwe ko la we corpus. Buwa kamukta bi wati yamana chiwe gwa ngupende wo ba gwa ga jam ba wala di chingwani tila nyin fatika shibu be labrar ka public ka ngayo ne ramdan labrar ko tini jimpinde tennyar chie be labrar ka public bi pel buwa ka je kai studio bi awra yin je face to face bi minanu guji ci don te ga dia ka fati bi wala de kon ji ayo cher kon ke family par go jiran nyen do arun sigide bin non ga social media ti ne ta danan te ke aji te me ti ne kon ga tin ka ta danan bu ga kon ka fati dan bana wadi go bana fati dan bana le bin non non rol kon ga nuara segwa ara amala cher mi non cha dog ni ko jene jor mi cha lam nyam dan ko rane Dr. Machar atama mi cha na le we mi yes ko na gatin der shelo ko na je ko shenwa ka fati e dun Junub Sudan ci dun war ko rodin der ye gore ko ko ne de woni jin ke je enomo e dweru en wo she be la pin ka public mo ji dwertin shonu jaman a togo pi mita kon kor kate ga ne dia ya ne dia moy bot kate ga yo tiba tila resource ni party kadan te kam ko kon e pan kon de kon no ko kon ka fati nam de ne kon de moy like ke ka tok tela gwadi din me de ko wotin ko en kor ko la tere jen kor fati kadan lakin mananen dir la zat dir gore gwa ko ne dir wa kai studio che ka muktab de yin ro yin je kamadun dir woti che mi te ne ko ken di jel ki jiker de yin to ro ay ker ge je che gwa wo bi nyin fati ga dan bi lab ka fabli an mo ji chon ko pi dir yeti ko mi luna ka boss ka to ka ya ne ti jamu ila ka te gi youtube di si bi ti gi chon tin gwa mo lakin dwero kel ko wada ko che billa pin ka public kin kon gwa ka chairman nan doctor ban kon Dr. Machar so no majen gwa dan mo jidwerten